O ranwot we are ran kaisak and we are kupur toror kayuwat. Thailand ka katla mo Thailand men pagi Thailand katta o men pagi Senator net the one baron net and kakulian Thaiti o lolo. Kalanan kamu speaker. Try katin kupure bana mai katin lolo ay wan patawan kapagap. Kapeng lengan o wow sa uyaki o pulang kamarar main kot samat kan. Kapeng pekran kap kai pai ben roson meragatin kuprayakin kita apne melel puko ligil kasam balwat masa kau gelar saban paginir Pwuhng melel nana tungal puko and we are sapel mar pinin ko kusenet kisakyo kam kupramaw ikit kupurayakin kit sapel mar nganin kamarain nganin kawit pan kamarain ikit o kawit kit nana tungal uyan lamalam and the mention and ranwat kubur kelep men paita when kasaleta lengan wow o short ongir main kot samat kauna kupramawi nilemeta ingir o atungal partiyo sakaratana sukset iwilian kitiyo sakar kita ni essential nilang lang kapayanir atungal santo sangkamor Jesus Christ. Amen. Kailangan pur korosu kailangan Senator the one baron net tayo kakay katla mo Thai and patungan Chief Clerk kung luburan marakan to roll call. Senator Sen Abram, M.I. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Arsene, Hey. Senator Ricky Carl, Am Senator Spencer A. Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Nine. Senator Bill E. Edward, Nine. Senator Stevie Gay Edwin, Am Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred La Torre, Senator Jenny L. LePen, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Kendi Teswalwi, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Neff, Yet me, my. Senator Nilbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitoray Simina, Amen. Senator Francisco Sindram, Amen. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk kailangan kupurkan karos miyang pateng ya kuprun ranwot tak may buraya buing kakulian Thaiti o ya sabun matay sa karatan kapeng malal sa karan kapeng lab pangkupuran kalap ako wala pangkupuran ni Shoko wala ko sabun marlikan ko nanalang ko dan kaniyay ko wala ko labalap karos palian tiyak momocho government national state or local government wala ko kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanes. Pinbanwaon ko siyong kopong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kopong kankoros. Kasaksit, waon ko Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kankoros. Lang samuro, uloy sa sariso, so mas kankoros labalaban way, labalaban government, o momotso, kat tapat non-chamber watch, o men Pohnpei koros, non-chamber watch. Pon kalapot pon tagapaypay kan o nanway kan maslikan Pohnpei. Rakat o men pagkaktayan na upano pati ang uliya pumayal kan nan buya kupur and ranmut. Ktayan ka kan katlamon tayo laipan po na sa floor leader Abram. Kalangan ng government, Mr. Speaker.
kam kupuraya monai ban yang sakarai cungol sakratan kay puni kapung kay puni yo awon kak pachang sabal mamu yang muncul me pemulihan ketir memot kesempal wajo pausewai nilang wasaksi cungol sakaran won kun kami vice speaker wawong kan pagkapayan na robot senator kan koros ibil cungolon ko wawong relkan me pachang jail mesang ranwatch nan kalari mobil relkan me pepeyan men kapesyakan cungol ran mau speaker niwaw men pacuan segera membuat kesempatan wajo pagi jalan ketlamu wow sabulman kita channel dan ran kapayo Kariyaman. Macam selama kau magut mami, korus maudung kau maguto masa ni uang masa ni show kau magut paita, mia masa ni pen journal. Motion and close. Masa utai ban pona sa kau magut mami, utai lalu jengti sabulman kita journal. Korus maudung kau maguto masa ni uang masa ni show kau magut paitar. O utai lalu jengti sabulman kita sabulman journal dan ran kapayo. Kami Senatorial Langan kamu speaker mengenai yang patai film patong kupurakan uyak kapung hotel boleh ketuang kupur kalangan kupur sebagon ko makai pipe to naman trail speaker ay tungol sakar angkak patong sa pulmang yang tungol me pay warning lang bang puran trail so pay tigo pasakset ay tungol sakratan wow bang promi wong ke 5 floor honorable senator kan koros melalay tungol wow berikak wow niki Rail kan mapatong tail, ranwot mapipatong tail nan men kapasati kan. Speaker mempatongan pata ang sukset kitkan mapato sa bang pron suksan lang o pag bang pron kat kasambalwot. Tailanggak wow niki o kasamo katon amanol kasambal anyway yay sawan ng palap on liloray nabiliyan sa ug napabali kampanaw sing authority mempag tailanggak kat kiyang ulmano labon kasaman. Kalangan Senatorial ulian try tiyero po na si Mr. Lawrence. Kalangan kupro may maing pagiyam kak padyan legislature na uyak kupro na. May ada point of privilege. Masyot met tayban po na si floor leader. Kalangan speaker nuwa men pacuan yata kamugut challenge kak choro gati apali item issue walunan kalantar Kariyaman. Chancellor mo ako mag-talk tayo chorok tiyan po ng issue o walu. Pwede miya kariyaman pen ka mag-talk tayo kat-katyan po ng issue o walu. Anson kat-kilon to patrong walong kamotang ko sunod kan, resolution kan. Makaros sa bulman kaya ito ngayon kaya ransong mau. Ang tayo katlang mo tayo, lubang po na sa floor leader. Itual sekarang mau sa pal speaker. Iman ninsaon mo mo sekarang mo kesempal wajo peguk challenge suspend order choro gati pan order of the day apali standing committee reports. Kariyaman. Chancellor mo kamagit mamiya, wagi chancellor mamiya kariyaman ban kamagito. Ang tayo kat-katyan pan order of the day, yay standing committee report, o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number Riesak line Riesak Payu Mepet Legislature Bill number Riesak line Riesak Payu sang Committee Finance. Kailangan Chief Clerk, kasansal may report word pan report long sa Supplementary Committee and Moni. Karadeban po na siya Chairman and Moni. Chairman Carl. Kalangan may speaker pagi bantung kalian gian sumau munai pan patuin kak padang sabul memui sekarang kay pun wow kaping me patu jam nilang tungal wow lapan kupuramui wan kumelel vice speaker floor leader honorable senator kan koros men padang kupurakan o kasamo pol kasambal me padang jail Mr. Lawrence my speaker wow karak men kamagit memuat-muat angkak ketiang nan masen pen standing committee report number Riesak lebelia Riesak Payu perkariam Chancellor mo kamagit mamiya. Koros mautung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit po ita miya masa ni pe kami Chairman Carl. Tangan my speaker i kasabali sa karan wow standing committee report Riesak lebelia Riesak Payu maitan kamumutang ko sunod ng basic limaw laban niya Riesak Payu may wait to pangan ka waitin kabna o patulong pa request ang mumut ka sa balwad sabul mo kapuntin finance patuloy nga nan
karongan kamu matang ko sa network ni oralap pagi momot ka sampal wat dan kak kamanata kamu matang wo kitakla ang budget memomot wat kamanatar o kabina sign lar wialar ko sa net nan sa matail ko sa net din money and Pahrek resak payo numod paano Senatorial General when money you mabadbadan ni wan tala walikit sama makamanaman ta ong tatok chikan tatok toro chikan and kakanene diyang paliriyaw personnel tala silikit sama and kakapali ananin ko sultan punan ton tatokin chief prosecutor o paliriyaw tala limagit and kakpatulang travel ananin Office Senatorial General and kakpateng meeting kan o training kan mapan wiyaw maslikin Pohnpei ni pagpuri sa kisu sa ulmo Committee on Finance patoy ang hernan meeting in executive o kamanatar the punggilar kamatang ko sa network o kabatayang ugatagla chikik riyaw and sansal utaglariawat patopon mangan ko sa network takamutang ko sa network uyalar LT1 section U1 patoyang puen kak sansal wasame ugatagla patoyon kak sansal mania tian moni me pan kamanaman nintuan kamutang ko sa network niaralap sa Committee on Finance Pwuhng kawid memiyasang sa bulmatay Attorney General o Israel kan mapatosang kamban moni mistake sinanpay maulian to office in budget pateng Mrs. Pelsipa Michael Isom mawia sa mataylator internal lo manakam mapapali moni takawit pan moni of Senatorial General ye Mr. Lenberg Licor ay met tatag sabol mo kamatin moni patoyang lalo kawit momot kasambal wat and kaksabol man kita report number of riyasak leben ya riyasak tayo Kailangan Chairman Carl pwede kapesen report mi ito imagine report kami Senator Simon Kailangan Speaker Mohnpei pampato ay men pakai itu masyarakat kay puniwaw kag patrong sapul mami mesensalen mesang rangut dan molwood menuai tunggal sekarang working komu Vice Speaker Floor Leader Honorable Member Gan Koros Pwuhng Mr. Lawrence o Pohnpei me pepe yang radio kan Speaker ay tunggal pitakan information on pwede riyawin report nan lain riyaw moment intingtan wasa language wasa moment makaite 5,000 upon pan on travel moment miyak sin wayo pan kaptok lang wasa kis pun kak sa wasa tatokin opso ari yay me pung main ele miya main 4,500 beban tatokon travel 500 on all others moment language intingta emon me miya duwan 4,500 beban tatokon wasa and clarify sa rin Chairman o Committee on Finance may yay me pung me kahit 5,000 o pun pantatokong travel the training staff. Kailangan Senator Simon mi ito imagine kami Senator Carl Kailangan may speaker pwede ibang pilaw tungalen ki ang sumaw o Mohnpei patroy kesa bali sa karanwaw ikapeng kawait mamiya sang Senator Simon sansal nan original budget when jala packet lima bugme kamana-mana yang office watch o ni tala lima kitaban padang abang uyala tala tuwagit lima bugi o niya pato one travel man kamelala nan sa matay budget travel kinyangaki tatok kasambalakan makin uyawi maslikin Pohnpei ninduan Israel tuan tatangkan tapil kecil legislature ada agen selak pagdalang kakpatyan ay masansal nan
report o ikawit mamiyasang option 80 sama dahil Attorney General kalangan. Senator Carl, Senator Simon Mawar, mamiyatra masanapan report. Motion in Kariyaman. Masalah ban po na sa kamagat mamiyak tayo rutung ti masanapan report. Chan Senator Perez, Koros Mautung kamaguto, Masani Pwuhng, Masani So, kamagat po ita tayo rutung tier masanapan report, riyasak labanyal riyasak payo. Koros Mautung tayo sa bulman kita report number riyasak labanyal riyasak payo, Masani Pwuhng, Masani So, kamagat po ita, rok tayo sa bulman kita report what sang Committee in Finance, Ranwood. Lord Leader. Kalangan speaker nuwaw men patungan pagik jalan kak cura ketiwa pali nem basic silu may unfinished business. Mia karyaman pen kamaguto. Pagi mia karyaman pen kamaguto try cura ketiwa po nem basic silu yay unfinished business. Oy ban po na sa Chief Clerk. Legislature resolution ng Basic Payu, line Basic Payu for adoption. Kalangan kami speaker monai ban patroyang nanai tungol Pwuhng kayu kapeng kiyang Senatorial court pergi ranwat singagan maur near and try corruption kapreto sakset ongkung kami vice speaker for leaders lord leader honorable members kan corruption esansa layo ma irawat kamu ketong ranwat pergi sin technical kapung lagay no yaut ari imen offer ran wo trailer nampe sak payu le peliar sak payu budai langka katrio patkiang ko protel Kalangan Senator Simna, salamat ako magutong tayo ng katiyanan masanapan LR nambe isak payu labanyal isak payu. Karos mautong kamaguto masani Pwuhng masani So. Pwede kamagita po ita, miya masanapan LR nambe isak payu labanyal isak payu. Speaker. Kami floor leader. Kalangan jungal sekarang wow sapal kamu kupura. Speaker ni wow men pacuan uyata kamu tu pergi umut kesempatan luas engkak uya kupur ki floor amendment number risak payu labanyal risak payu. Salamat ako magut mamiya dan masanapan LR 1423 kailan pilmasani floor amendment risak payu labanyal risak payu. Harus mautong kamaguto masani Pwuhng masani So kamagut po ita miya masanapan floor amendment. Speaker. Kami Kalangan floor amendment risak payu song amend LR number isak payu labanyal risak payu. Kusin waktu kela kecung kaya apa engkak serang mau kawawa pan cor paranca cong German in Finance German in Education kampura. Kalangan floor leader yield floor on Chairman in Education Senator Simna. kalangan kami speaker kesa balai nungol sakratan wow ipatrawan ba kapantalan resolution would pergi suatu technical problem kay dami sansal nan report o dami sansal nan mongan resolution makara taran would bil kapurburlong pagkatay lang kakatri umasan sansal nan floor amendment nambe isak payu level ya isak payu level ya isak payu maitan resolution isak payu sansal sang nambe eu lan nambe walu irakan mawaktagla Pwuhng kakapali inangan resolution would may sansal irakan may kakatrio masani mami iran kay naman takalaliba ka kupurkan ang kak salita ko kasalita ko purail kan kalangan speaker Senator Simna Pwuhng kabesan floor amendment miya masanapan floor amendment kami Senator Simon. Kalangan speaker ay tungol wa kapatapat speaker so nan amendment ro line koyo page yo ang kak sensal me resolution yomet kaitak bill nantamin din na report on page 1 bill title ang kaksensal me kaitak bill yomet ang resolution o may staff kang kakapal. Kalangan speaker. Kalangan
Senator Simon, kami Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker, muna iban yang betul iman kayuti yang kita saratan kapten awakan kuburan sampai kuat labalap. Mohon kami Speaker Vice Floor ori honorable members chorus. Mention kian semua ukset, we itu orang mau Pwuhng, John Wayne Pohnpei kan mayang yang radio, social media. Dan Wayne Pohnpei lang dan Wayne laut kan Amerika. Speaker yang berdauan share concern pertasang Senator Simon. Ini men berdauan magdagag kumal maksimal service. Dahil Kamal